anak KKN ado di kampung kita. Nah biasa nak dokal lapangan, kini lah pai ka lapangan. Berado anak KKN nak dulu nyoba lapangan. Pado anak KKN bermirami nyoba lapangan. Siang lah urang. Bang. Oi, kemana kalian kok? Nak dulu bang, rencana ke gotong royong ini bang. Gotong royong. Sejak bila orang gotong royong hari Rabu? Bukannya hari Minggu orang gotong royong. Nah tahu dah bang, kami disuruh abang Parel minta tadinya. Iyo, kami disuruh gotong royong sama Bang Parel tadi bang. Yalah bang, kami pergi dulu deh. Kami pilih dulu bang. Ayolah, lanjutlah. Dalam rangka premanku gotong royong kan. Biasa nak pernah lagi gotong royong hari Rabu bro. Onda. Idui lali ko. Si para lunda ko ini rusak aja. Bang. Ikuan taban namo eloknya tadi tu payah ko engkol. Namoy duit. Tu na iyo nyo bang busi men abang pasang lo. Busi. Oh iyo patui lah nak idui. Kok ba? Jadi kilo busi na tapasang no. Ayo bang nempel bang. Tunggu dulu. Kopi kamar kalian kok? Mau tajak WMB kan? Iko bang kami ke guru bang Tadi si Dika je Sirian lalu lo tadi. Kiciknya kopi goro lo ya. Goro menga tu. Iko bang anak kakeknya madon guru di pos pemuda sama-sama je yo. Oh patui lah kalian nama Pigoro gini yo. Dia ada anak KKN yo. Biasa kalian nak pernah nampak ke dan kalian gotong royong lo. Kini tumben lo kalian keluar. Tu iyo nyo bang anak kakeknya cancak sinan mah rugi lah nak pai. Bang bang nak. Anda dah, malirin pai lah kalian. Kalian kalau ke cewek iyo kencang kalian gotong royong. Lanjutlah kalian lo. Ayo bang kami pilih bang. Aman. Waduh nak KKN bi gotong royong sadonyo. Tibo lari biasa nak calah je nama pai tu.